last fight shoot jeng tui kerma phajak ko mong kasih location jeng ke gonda team ta tabo ko gonda head ni shooting sali tongo Ready, 1, 2, 3. Kukubun khadi. Kukubun speed kan budi. Ready, 1, 2, 3. Action. Busu guromla. Ready, tak kotor ready. Milik khadi pura. I gomonsu yang uklu thangi. Yorro mo chongi. Rus goli khamra. oh apel paling jauh aja Okay. Ready? Ready? Ready, 1, 2, 3. Action. Tahu saya last kali sini kan. Ready jangka? Ready, 1, 2, 3. Yang jitan yang terus pada. Ready, 1, 2, 3. Action. Terus kira pula. Kisah ler kah? Lalu stesen ala Ayo jamu leng suka. tong sari dah mono tui kerma yang tu phai ta jeng okay yang ni phai nyai yang hasam te kawoi yar sanction shooting location ta ngete ingkai koyang je no yaram kanai di mana no tei kerma ang rog bibag rubber bagan tabuk mi thama ke rubber bagan ma kajak tabuk Ready, taksa sini. Ready, 1, 2, 3. Action. Video sangar bet ke. Dara. kok sari tam sana ini nih action team rok kisah time kau nih bagai shot kisah seng sinai guys ini hero bo Bangalore tanang piro kisah bagi pai bu ya ko nasing kami nih kamu nak kisah সমস্যা yang tong lagi salwa tangi dong kan bahai pai mana malah ya onek সমস্যা yang lajak terus salah kiran Tong deh, yang ada stick, yang teh. Dah, ready, fung deh. Mono. Thang water masa. Dah, mau ni bawa kau deh. Three sih tiga deh. Felengo. Leng sama gaya sekam kiri mana ya? Tong deh, tahu nor nong nai pini ko backflip. Kamera sakurang ke salta. Tahu ke sini jitan nayok rubunai. Temu jitan nayok. Terus terus. Sini tahu ko last part shooting ini tahu boleh leng lajak. Tahu yang bohong ngerti smart tuh kan, nasib ya. Bela ya kamu pakai mau besar motor bike ya Thailand kah kalau teh hakian ke matu kata enggak tahu sini short on apa ya sing to tom sana gunda si kon ba hanya kisi bisa bulan ma goza ta tejau tahu yang ko tiba yang oro last part cinti betong ko jotan no mairo okhoi lejak direkang lejak kan kos namak lejita enggak norok oh video ni ko link description re nai norok thang nai ka norok kahantong nai asono tin bagai norok bahan himalay finai jora mangke next vlog